Las Indian Post Payment Bank long koson si account kang pujima. Ang litum kroma long dam non IPPB ber non la son la login ke la ke kang putang dom han lo la open your account now long barik non la dak ber det lo tang te mobile number la pen pan card a number bang pinay mobile number pinang mobile number an pidel lo tang te dun thu bang pan card a number bang pinang po la pan card number pidel lo tang te la ber continue long ber nang po la son OTP bang la so OTP bang tum dak ber si submit nang po 187681 submit nang po submit der lo tang te Aadhaar number pinang po Aadhaar card do wek ni labang so phan ke la Aadhaar number bang pinang po Aadhaar card a number pinang po pinang ako Aadhaar number re-enter thu nang po batai hini ber nang po Aadhaar number kala pula dak tick mark pidu nang po long nita tick mark pi lo tang submit nang po submit lo tang hala Aadhaar jitu Aadhaar number Aadhaar ka selam hot hala phone number ki pidun hala dak OTP nang lei hala so number donai hala so mobile number long si OTP nang le po Aadhaar ke selam hot hala so si OTP ber nang 205 kon ma jong 7205753 205753 ke submit nang po la so details bang pia nang po personal communication details bang la ke hala Aadhaar long ben si bang joi po automatic lo adak mother name pinang po ladak sita mother name pithu nang po husband wife optional na joy kelo nang tum fill up nang po labang so phi email ID ta pinang po mother name PLO email ID sita may pinang po pida chok pipeda chok married unmarried lahai bang lahai information bang pinang po annual income pinang po la so account ke lage zero balance account la income do aves tame chok la choose education level nang li ko an se ke charlie ma hala bang dak ekdom chipi do nang po are you politically exposed person no continue ke account information chalo lan ke doerla account information require account statement yes ke delivery statement delivery online ma mate postal manili postal se pip online hang online pinoi DBT mapping kolo bang maladak nang tum ning hang chongwai na nilila ke thomang deng bang si chongwai lo save along ber nang po pini chok chi dolang bon ja ber dam ladak nang tum tik nang po tamen condition nang ke continue pada la chok erlo anpan ke details mobile banking la dolo la details bang erlo ke open ke fill up po la address details bang hala Aadhaar long mensi bang joilo dak ang ton chelang thon dak ke chok chi dolang polo tang te nang litum cancel lo long ber nang po nang si chok lap lo poti la confirm along ber na open fill up pon lo confirm elo tang te OTP bang thu po
là số OTP bang pin nang po submit nang po OTP ta der chat banja hong chat na nang le lo 844 thạch long le der lo 844418 di 844418 844418 there na 8 4 4418 chọc này chọc trên lăng xin đăng đây 84418 chọc là submit nang ke anke account created successfully customer ID la pen account number dak nang pidel la pen hala message halong sita menang leji la bang chetok det nang ponang tum mo ke login ji phan la non go to home along there thu nang itum anke login thu pamena la pen go to la login along there nang po la dak login along there te account number customer ID date of birth mobile number la pinang po itum login un po account number mo het ke long po la hala message along sita me bang account number anke la customer ID ta dak dola ala pinang po la del la tang te nang litum la date of birth bang pinang po date of birth PL lo tang te phone number ke register long ber nang pola tum nang dak nang tum 4 digit M pin nang litum set meji mo phi joy ke phano la bang nang tum set dat nang po 4 digit M pin nang litum secret pin lo la ke 4 digit M pin set meji thalang dei ha 4 digit M pin bang nang tum da copy ma nang litum mo phi ning do ber ni la so number bang set along ber nang OTP bang thuji la OTP ber nang po submit nang po 32244462 submit registration successfully back to login ninka dang nang to hala so pin la chokla mo 4 M pin 4 digit M pin pinan login noi jo zero account saving account zero balance saving account la dang lo Indian Post Payment Bank la son hello stamela so pan card da Aadhaar card bang kenang so